Ekipe ya Paris Saint-Germain yongeye gukora amateka nanone. Nijoro ritazibagirana muri UEFA Champions League, Arsenal yari yatangiye umukino neza cyane bifashijwemo na Kai Havertz. Abafana batangira kwizera igikombe cya mbere mu mateka yabo, ariko ibintu byahindutse mu buryo butangaje. Ousmane Dembele penalty ikomeye mu minota y'inyongera yazuye ibintu, penalty za nyuma zaciye ibintu, amarira ku ruhande rumwe, ibyishimo bidasanzwe ku rundi. Ibyo byose nibyo byaranze umukino wa Paris Saint-Germain ndetse na ekipe ya Arsenal yabashije kuba yegukana ndetse igikombe cya UEFA Champions League, ni kuvuga PSG. Ikaba cyegukanye ku nshuro yikurikirana. N'ayahe makosa yabaye kuri Arsenal? Ni ibihe bishya byaranze uyu mukino? Kuki uyu mukino uri kuvugisha isi yose? Ni muri ubwo buryo rero muri iyi documentaire iryoshye cyane tugiye kukwereka uko byose byagenze kuva ku gitego cya mbere kugeza kuri penalty za nyuma zahinduye amateka. Reba byose kugeza ku musozo kuko hari ibintu byinshi ushobora kuba wacikanywe. Ariko kandi icyo ngusabye ni kimwe, mbere yuko twinjira muri uyu mukino wavugishije benshi, kanda subscribe, ukande like, nimba utarakora subscribe urikore by'umwihariko, ndetse kugira ngo utazajya ucikanywa n'izindi nkuru. Ubundi uyu mukino wa Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain byagenze bite? Mu busanzwe hari amajoro y'umupira w'amaguru, amajoro atajya yibagirana, amajoro abafana barara badasinziriye, amajoro y'amateka yandikwa mu nyuguti nkuru, UEFA Champions League. Ku itariki ya 30 Gicurasi 2026 umugoroba wo kuri wa gatandatu ku kibuga cya Puskas Arena, aho ni muri Hungary i Budapest, isi yose yari hanze amaso umukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Ku ruhande rumwe hari Arsenal, ikipe yari imaze imyaka 22 itegereje kongera kuba igihangange mu Bwongereza. Burya Arsenal na UEFA Champions League igira, nubwo kugeza ubu ngubu ari we champion w'Abongereza. Ibyo bikaba ikimwaro kuko Arsenal ifatwa nk'ikipe ikomeye kandi ifite abafana benshi. Ubwo rero yinjiye muri uyu mukino yitezweho kongera kurema amateka mashyashya. Yashakaga kwandika amateka ndetse ikegukana Champions League yayo bwa mbere. Urundi ruhande kandi hari ekipe ya Paris Saint-Germain, ikipe yari ifite inyota yo kongera kwereka isi yose ko atari amahirwe yayigwiririye ubwo yegukanaga igikombe cya Champions League cya mbere mu mwaka ushize, ahubwo yatangije ubwami bushya bw'i Burayi. Ariko se ninde wari buseke, ninde wari burire? Byagaragaraga bite? Mbere y'uko umukino utangira, ikibuga cyari cyuzuye urusaku rw'abafana, indirimbo, amabara, amarangamutima, akarasisi gakomeye ku mpande zombi. Buri wese yumvaga ko uyu atari umukino usanzwe. Itsinda ryitwa Killers ryasusurukije abafana, maze igikombe gisohorwa hagati mu kibuga. Benshi bumvaga umutima ukubita cyane, buri wese yari afite ubwoba. N'ukuri umusifuzi akimara kuvuza ifirimbi, ibintu byahise bihinduka. Umunota wa gatandatu gusa, uwo bita Kai Havertz, izina ryahise riturika muri stade ya Arsenal. Ryahise ritangira nk'inkuba kuko Leandro Trossard yamuhaye umupira mwiza, maze myugariro wa PSG ananirwa kuwuhagarika. Kai Havertz ari kuri shot rikomeye cyane, igitego gihita cyinjira. Abafana ba Arsenal basimbutse nk'abatwaye igikombe mu Bwongereza kuri Emirates Stadium. Ibihumbi by'abafana bareberaga hamwe batangiye kwizera ko amateka ashobora kuba agiye kwandikwa. Ikipe yabo yari iri i Budapest muri Hungary. Ariko amakipe akomeye ntiyicwa n'igitego kimwe gusa. Paris Saint-Germain yatangiye gusunika ishaka inzira yose yahagaruka mu mukino. Bamwita Clavikeria Desire Doué, bose bashakaga igisubizo cy'uburyo bakwitwara neza muri uyu mukino.
ariko defense cyangwa se ubwugarizi bwa Arsenal bwari buhagaze nk'urukuta rutanyeganyega. Igice cya mbere cyarangiye Arsenal iri imbere, abafana batangira kwibaza bati ese Paris Saint-Germain iraza kugaruka imeze gute? Ese Arsenal yabigiye gukora amateka ikegukana UEFA Champions League nayo ikaba ikipe yubashywe ku mugabane w'i Burayi? Mu gice cya kabiri ibintu byarahindutse, byahise bihinduka. Paris Saint-Germain yagarutse ifite umuvuduko mushya, ifite uburakari, ifite intego imwe gusa, iti nituri butakaza igikombe kandi ibintu tubifite mu maboko, ni twebwe twubatse amateka aheruka. Iyo motivation turayigenderaho. Ntabwo byatinze, ku munota 62 ibintu byafashe indi ntera ubwo Ivica Kvaratskhelia yinjiye mu rubuga rw'amahina akorerwa ikosa, bamuha penalty. Abakinnyi ba Arsenal batangiye kujya impaka, abafana ba PSG batangira gusakuza, stadium yose ibirahagaze. Umupira ushyirwa muri penalty, Ousmane Dembele ayinjiza neza. Uyu mukinnyi wari wakinnye uyu mukino nyuma yo gukira imvune yari afite inshingano zikomeye ku bitugu. Yafashe intera ale kuri shoti maze abatsindiye Paris Saint-Germain igitego. Bityo rero biba bibaye igitego kimwe kuri kimwe. Paris Saint-Germain yari igarutse, umukino wahise wongera kuvuka bundi bushya. Mikel Arteta yahise atangira gukora impinduka zihuse, abakinnyi bamwe barasohoka abandi barinjira. Arsenal yashakaga kongera gufata umukino, ariko PSG nayo ntiyari yemeye gusubira inyuma, yari yaje imeze nk'intare yarakaye. Ku munota 77 abafana ba Arsenal bafashe umutwe, bari bamerewe nabi kuko Paris Saint-Germain yari iri kubotsa igitutu. Kvaratskhelia yacitse ubwugarizi asigarana amahirwe akomeye ale kuri shot, ariko umupira ukubita igiti cy'izamu. Iyi poto na n'ubu iracyavugisha benshi, ariko Arsenal yarokotse mu buryo butangaje. Iyi minota 90 yose irangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Hatangijwe iminota y'inyongera, umunaniro, ubwoba, igitutu, buri mupira wese wari ufite agaciro k'amateka, ariko igitego cyabuze. Iminota y'inyongera nayo yaje kuba irangira nta gitego kibonetse. Hahise hitabazwa ikintu abakunzi b'umupira bamwe bakunda, abandi bakacyanga, abandi bakagitinya. Nta kindi, ni penalty shootout. Stade yose yacecetse rero, abakinnyi batangira kugenda umwe umwe, baratsinda. Penalty ya mbere irinjira, penalty ya kabiri irinjira, maze haza akanya kahinduye byose. Bamwita Eberechi Eze yaje guhusha penalty. Abafana ba Arsenal bose bahise bacika intege. Hari icyizere gito cyagarutse ubwo David Raya yakuyemo penalty imwe, ariko ibyishimo ntibyatinze kuko Gabriel Magalhaes yaje gutera umutima w'abafana urahagarara. Ubwo nta kindi cyari kibaye kuko yarayitaye hejuru, yewe ibintu byabo byari birangiye. Arsenal yaritakaje amahirwe yose 100% yo kwegukana UEFA Champions League 2026. Abakinnyi baguye hasi bararira, ibyishimo ku bari begukanye igikombe barishima cyane. Paris Saint-Germain yaje kuba iba umwami w'i Burayi kugeza ubu ngubu, ni inshuro ya kabiri yegukana iki gikombe. Ibintu byerekana ko iyi kipe itakiri yo gushaka amateka, ahubwo yatangiye kuyategeka. Ku ruhande rwa Arsenal hari amarira, agahinda, inkuru y'inzozi mbi zasubitswe ku munota wa nyuma. Ariko umupira w'amaguru gutsindwa si iherezo. Ikibazo gisigaye ni iki: ese Paris Saint-Germain yatangiye ubwami bushya muri Champions League, cyangwa Arsenal izahaguruka irangiza inzozi zayo z'i Burayi? Nimba wakunze documentaire, nimba wakunze inkuru, kanda like, ukande subscribe n'utarayikora, usangiza abandi uko aya mateka y'umupira ntago azigera yibagirana.